السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ فيا الحمد لله. أيه كافي نواتي عندي مجرى إن شاء الله. أيه وبلتين تنتا كامو كنا أنجت نبغى كده أنجت نما جناتي شيخ خجبة تيمين دفعة بران دفعة جاني تخجبتي مالك إرجسي فده جبوده بالبلا جرادي تيرده أكمي مالك سنليا يمين أخني مالك سنفر أخنو كوامو أكمي أمامنا تلام جرا جته. أيه Gaaffii lammaffaa ammoo tanuma isiiti geelee nama sadiin qaba nama lama takka hojii wal taaneeti takka ammoo diyaaspoora dhaalarraa dhufteeti. Uffata isiin akkaan jaallattu irraa furanneetiin naafi biyya keessa jiru tun shawwannee uffanni sanbarnu harka badee jenneeni ka uffanni jiru. Ammaan tanallee sanillee na dhagahamu jirti. Akkasii sajibee uffata san irraa hambifachuu san uffata san kannuufiin qabamoo yoon bifaddees rakkoon ni qabaayee jetti. أيه Tana deebistamoo xiyyaarri ni daaddaare. tana jalaa si deebisa. Wanni jiru duraan dursee gurbaa gartee biyya alaa jiru janajjaneetiin sibiraan dhufaa kana siin jaaladhaa jee maallaqa gartee gama kiyya kanaas toohee nyaadhee jira maallaqa hedduun irraa nyaadhee amma deebi'eetiin bilbilatti cufadhee akkamiidha dubbiin akkasimi. Sheekh garuu biyya alaan jiru biyyuma keessa waliin jiran xiqqeenya maddaan fageenya qaban malee. Biyyuma keessa waliin jiranii sibiraan dhufeettee janajjantee maallaqa irraa nyaatte achi booda telefoona cufatte akkasimi. Akkatti. Kuni kijiba kuni gartee gama hannaan nama geessa gama hannaati hattummaadha tun hattummaadha sibiraan dhufa jetteeni siin jaaladhaa sibira dhufaa jettee siin heerumaa jettee maallaqa gartee irraa nyaattee deebitee telefoonatti cufuun tuni gartee baalagummaa guddoo wanni kana dhoorka bilbila sii banattee aboo akkana anisittiin taphadheetteeni yoo inni maallaqa kiyya naa deebisi jeen deebisuufi yoo maallaqa dhiise jeen dhiiseef jaama akkasi bilbila banattee dhiifama jechuu ni qabdi yoo inni maallaqa kiyya jee ganzabeen yoo jee eehoo ganzabii jetteetuma akkaawuntii isaatti dirgim gootee naqu wanni biraan jirtu basbaajiidha tuni talamadaa huccuu bareedduu geeleen isaanii akkaan jaalattu irraa ergifataniiti baddee jaaniin akkasuma kusimiti. Akkasi. Amma tunilleen hanna lamadaati hattuu guddoo intaloo gartee warra gosa مخزومة مومال جانيني زمان الرسول صلوات ربي السلام عليه ديستيز نوافوت بدي وميت رقيفة جيري تامي ديستيز نفوتي بدي وميت أبلي فوتي بدي وميت خام فوتي بدي وميت أبوتو نياتو راجاني دي جيساني حركة رامو روف دي زيوني قول الرسول بدا صلوات ربي السلام عليه جيسان أسامة بن زيد دي قرتي أو من قدوما دابتو أكنا كنا بو tuni hattu wanni fi ati gartee haddii seera rabbiitiif ati gartee manguddummaa dhufte yaa Usama je'ee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi lolee intalli san harka murame tunilleen yoo gartee maallayni san qaalii galee huccuu kum sadii kum lamaa akkana kumaa maal yoo ta'e hattuudha tuni wanni kanaan jiru dafii huccuun argamte jettee deebisuu qabdi inta wanni kanaa. Akas. Kani kamu tak dua kan saya kani jalan jente malah kan rahu desa ni le kar di mana jawab beinin na mute tu rejete akamiti baka malah kan fira ada di situ. Tapi tidak kau jadi live kita najar. Devi sukabti. Gurba ala dura telefona bante gurban diva metin. Aku mau tak kana tim bade akana anamma serum fedu etun hayatun yo kan jalan netat. Segala ni sindufu hayatuni. Yoo inni kaardii diyyaas naa deebisi maallaqaan si ergees naa kanne yoo jeen kannuufi qabdi inni immoo akka giiftii kanneefi na heerumti na bira dhuftiif itti kanna inni malee akkama lafaa kee namni gartee nama kaardii namaa guutu hin jiru amma si galtee akkas Saya Sheikh gaafi siyamoo salaatu duhaa gaggabaabduudha inshaallah salaatu duhaa sa'a shanitti salaatu ni danda'ama. صلاة الضحى زا لما سدي
afur hanga zaashanii hanga zaashanii ni danda'ama. Ayi sheekha. Nama tokko fakkeenyaaf sheekha namatti hammeessu tokko namatti hammeessee jiru garaa kana keessatti garuu ni jibbaa nama kana keessi qacaawwan na jibbaa ammoo ifiin qabaa. Toltumaa yaada kamtuutti yaadu garaa kana keessatti akkasii nama jibbuun sangizeen itti lubbuun xiyyaa akkanatti godhan akkasii godhan jettee natti dubbattee jechuudha yoo ifiin jalaa didee hammeenyi garaa keessatti ho'iin ammoo itti yaadu lubbuun xiyyatuun akkamime garuu ol baaseen godhu. Gaafii bareeddu na dhagahi beeyta jibbaa namaatiin rafuu tana jibbaa nama kana jibbuudhaan namni kun wanni ati jibbituun namni ati jibbuu qabdu nama gartee kaafira. Nama gartee bidaadhaan gartee waan kanarraa gorsitee dide waan rasuulli dhoorkee gartee irraa dhoorkamuu dide waan rabbiin dhoorkee dhoorkamuu dide sanni jibbita taakka jee nama immoo duniyaa irratti geelee ta'e taate maal kee ta'e waa'ee duniyaa irratti gartee akka malee si godhan jibbanii buluun tun shari'aan ni jirti hadiisa tokko sirra qara hadiisni hadiisa gartee Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadiisa riwaayaa Imaamu Ahmad odeessee Albaanii sahih godhe وان جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قافتكو وان ننجيجي يدخل عليكم رجل من اهل الجنه ننجيجي اكن الصحابات هاي ودو برسو جروتي ارانتنا غربا ور جنتا توكو اسنيتي اولسينا جي غرتي قراتي قرايسو سين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اي حركبيتاتي خبي قبته اريد سار بشان كن دب جو غرتي يدخل عليكم رجل من اهل الجنه جين جيتuma darsiye gale rasuulli sallallahu alaihi wasallam alayhi akkuma ergama rabbi jeetti gurbaan dhufe kophee harka bitaa qabate areeda irraa bishaan dhabdhab godha dhufe ol seenee salaate deeme ammas guyyaa lama daatis dhufe yadkhulu alaykum rajulun min ahli aljanna jeemmas masgidatti arras dhufeetuma seene sadaffa ni jeemmas rasuulli islaami gurbaan kun dhufe salaate kute amma wayta kana abdullah ibn amr ibn as ajaiba hay khana khabizan jannata odoo lafa jiru kana dhawameef kana maaluma dalageeti jannata arkatee ani dubbii tana gartee jala deeme waan inni godheetin jannata arkachuu qaba jeeti gurbaa jala kute khayetuma bee gurbaan gideenni bee guyyaa sadaffaa jechuun jala kute gurbaa jala gurbaa dhaqqabeeti yaa obboleessa akkana kanattiin abbaa kiyyaa hojii wal dhabeeti yaaboo guyyaa sadiif sibira buluu jeen inni maal godhuu deema beeyta waan inni dalagu laaluu deema halkan kana maaliif bula salaatul layli bulamo maal godha laaluu deema abbaa kiyyaa hojii wal dhabne yaaboo kana kanatti guyyaa sadi sibira buluu kottu rakkoon hin jirtu kottu jeen fuudhanii mana hojii dhaqan iraada nyaatanii maal jaanii kheeraf gurbaan amma rasuulul islaam warra jannataati yoo kun abdallah ibn amr ibn asis kheeraf gurbaa halkan keessa numa laala gurbaan numa kharris saa saddeetikka gurbaan kharrisu jira sagalikka kudhanikka numa kharrisa gurbaan subiin gizee gartee gara mirgaa shirjo gamana gizee shirjo zikrii ajaa'ibaa tana jaa kana duuba subii isaa ka'ee salaatee irriba isaa gartee deebe subii ka'ee salaate guyya sadeenu waan takka nagarre tanum hay awoo jeen ani abbaa kiyyaa hojiis waliin lolle higa rasuulaatu salawaatu rabbi islaam alee guyya sadi guutu gurbaa warra jannataa isinitti ol seenan unjee harka bitaatiin kophee qabatu kaareeda isaarraa bishaan dhabdhab jo isinirratti ol seenan unjee higa guyya sadeenuu si ol seene si ta'uu dhabeeyne maalumaan jannata harkattee jeena boo dalagaa teetillee kunoo waa takka nagarree jeen hanga dalagaa isaa tuffatu takkatti waa takka nagarree jee waan ati gartee gootu maalii jeen kana duuba dhaga'i jeen boo waa takka hin jiruuti deemfirraa jeen gizeen nichi garagalee kottu jeen wayi baruu feetaa jeen dhaga'i jeen ani yoon gartee nama muslimaa tokko jool dhabe nama muslimaatti histii yaadu jibbaa nama muslimaatiin numaan hin rafnee je kakka malee na godhees dhiifama godheefiitiin dhagee harrafaa jeen jibbaa namaatiif histiittiin godhu jibbaa ilma namaatiin numaan hin rafnee tana gaata nuti dadhabne jeen amma anaafi sitti qabii nama abbaan fedheewu jibbaa nam meeqaatiin abbaa keenya jibbaa haadha teenya jibbaa rayima keenya jibbaa obboleeyyan keenya jibbaa sigalee kaafira jaalachaa muslima jibbaa hin rafnu nuti tana harkaanu qaba jechuudha amma sigalee akkasitti duuba tanaatu gartee tanaa gartee chisi geessee abbaa jeen tanuti dadhabne sigalee
tanu dadhabne tana jeen akkasi tanaafu jibbaa nama islaamaatiin arrafuun hin barbaachisu ka fedhettuu gartee dhiifama godhanii fi nagee arrafuu irra jira amma si galteemi Maagalta sheekhaayii kabiraatiin ijaardaga. ayyee mee dadhabde Yeroo du'aayii godhatan kana yaa rabbi akkas naa ta'e way mammoo akkas naa ta'e way mammoo akkana naa ta'e ija ammoo yaa rabbi akkana naa ta'e ijaanii tuma takkarratti amanii sana du'aayii godhatan kan. akkam Amma yeroo du'aayii godhadhu yaa rabbi way akkana naa ta'e way mammoo akkana yoo ta'an immoo tan naa ta'e ija. Anjaan akkas yaa rabbi ootun hin taane tana ta'e akka ati baratti humaa amanuutti hin jirtu jechuudha yaa rabbi waan akkanaa fedhaa naa godhi jiilaan akka gartee uummanni keenya Oromoo waan jiru gowwaan rabbi irraa fudhataa jiran ati ilaal wayita du'aayii gootu gutakkalleewu dura salawaata rasuula rabbuusi takka shuruuta du'aayii irraa salawaata rasuula rabbuusi tokkoffaa qiblata achi garagal harka kee ol fuudhi rabbiin kiyya naaf godhaatti amani naaf godhaa waan hin karaddetan sigale naaf kannaa hoguusan maal jechuu yaa rabbi haajaa tiyya gartee cufa yaa rabbi naa taasisi yaa rabbi waan akkanaatti haajaa qabaa tana naa godhi majii tuyyoon taane yaa rabbi tana taasisin ay cufti bar rabbi birandi taati sigale tuyyoon taane tun cuuzaati way gartee wanni dhaaf skuulan jirtu beekadhu sigale keessaa filattu tanaafu bikka takkatti waan feetusa yaa rabbi naa godhi jii rabbi subhaanahu wa ta'aala siif godha akkas jechaalla Sabe, inshallah. Jazakallah khairan Ustaz. Wa aidu tarawa. Nurmi ke rabbi se alayhi. Inshallah. inshallah ya salam alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah.